said, God, Hy het gesê, God, we are putting you to the test today, ons toets jou vandag, but not for me to see if you're real, maar nie vir my om te sien of jy waar but is for nie, the people to see that you are the true God. maar vir die mens om te sien dat jy waar is. So I say now, rain down fire from heaven. So ek sê nou reën vuur van die hemel. And in a second, En in 'n sekond, fire from heaven came down. vuur van die hemel het gekom. And as a result of the preaching of the gospel, En as gevolg van die preek van die evangelie, people got saved, mense was gered, people got healed, mense was people genees, got delivered. mense was verlos. So we called them other men of God. Hy het die ander manne van God geroep. And the Bible says En die Bybel sê, that when they laid hands on the people, toe hulle hande gelê het op die that the mense, Holy Spirit, dat die Heilige that the Gees, fire of God die vuur van God, came upon the people, op die mense gekom. and they received power En hulle het krag to be ontvang witnesses om unto getuienis Jesus. te wees vir Jesus. Hallelujah. Halleluja. So he looked at the prophets of Baal, En hy het gekyk na die profete van Baal. and he said, okay, today you have to choose. En hy het gesê, "Oké, vandag moet jy kies. Either it is the prophets of Baal that you worship, the Baal that you worship, Dis eerder die profete van Baal wat jy aanbid, or it's the Lord God of heaven and earth that you worship. of dis die Here God van die hemel en aarde wat jy gaan aanbid. But today you have to choose. Maar vandag moet jy kies." But he said, okay, we're gonna do a test. Maar hy het gesê, "Oké, ons gaan 'n toets doen. We are both of us, Al twee van ons, the prophets of Baal die profete van and Baal myself. en ek myself. We're gonna make a sacrifice, Ons gaan 'n offer maak and we're gonna put that sacrifice on the altar. en ons gaan daai offer op die altaar sit. And we are all gonna call upon the God we serve. En ons gaan almal op die God roep wat ons aanbid. And the God that answers by fire. En die God wat antwoord met The vuur. God that burns up the sacrifice with fire. Die God wat die offer opvat met vuur. He is the true God Hy is die ware God that ought to be worshipped. wat geaanbid moet word. So then what happened was this. En dan wat gebeur het? The Bible says Die Bybel sê that Elijah, dat Elia, he allowed the prophet of Baal to go first. hy het toegelaat dat die profete van Baal eers te gaan. So they took their sacrifice, Hulle het die offer gevat put it upon the altar, en dit op die altaar and they gesit. cried upon the God that they serve. En hulle het uitgeroep aan hierdie God wat hulle Oh, aanbid. they cried upon Muhammad. Hulle het aangeroep op They Mohammed. called upon Allah. Hulle het geroep aan They Allah. called upon Buddha. Hulle het op Boeddha They aangeroep. called upon Hulle Selassie. het Selassie aangeroep. And they said, Selassie, they Selassie, said, Buddha, Boeddha, let fire come down from heaven. laat vuur kom van die hemel. But they cried out, Maar hulle het but uitgeroep. nothing happened. Maar niks het gebeur And nie. they cut themselves, En hulle het hulle self begin and nothing sny. happened. En niks het gebeur nie. Elijah got tired. Elia het moeg He geraak. said, maybe your God is busy. Hy het gesê dalk is julle God bietjie Maybe he's besig. sleeping. Dalk slaap hy bietjie. Maybe he's gone to the toilet. Dalk het hy bietjie toilet toe gegaan. But as he got tired of their crying, Soos wat hy moeg geraak het aan hulle uitroep. he said, okay, now it's my turn. Okay, nou is dit my beurt. So after the people got tired of crying to their God, So na hulle moeg geraak het om uit te roep aan hulle God. Elijah said, okay, let me go now. En toe sê Elia, okay, dis my beurt. So then Elijah took his sacrifice, Toe vat Elia sy offer put it upon his altar, en sit dit op sy altaar. and he took a little bit of water and put it around the altar. En hy het 'n bietjie water gevat en om die altaar And I gesit. don't know about you today, En ek weet nie van jou vandag nie, but water and fire does not mix. maar water en vuur meng nie. But you know what I figured out? Maar jy weet wat ek uitgevind Is het? why I understand today Ek verstaan vandag why Elijah put fire. Why? Why Elijah put the water there? hoekom Elia water daar Because gesit. he wanted to show the people Hy wou die mense gewys that my God can do the impossible. dat my God die onmoontlike kan He doen. can even make fire come down from heaven. Hy kan tot vuur van die hemel And he afkom. can leak, and the fire can leak up the water. En hy vuur gaan die water oplek. Hallelujah. Amen. So that is what happened. En dis wat gebeur. Elijah made the sacrifice, Elia het die put offer it on the gemaak altar. en op die altaar He gesit. put the water,
Hy het die water and gesit. he did not cry for an hour. Hy het nie vir 'n uur He did uitgeroep not nie. cry for 10 minutes. Hy het nie uitgeroep vir 10 minute nie. It was but a few seconds. Dit was maar 'n paar It sekondes. was a simple prayer. Dit was 'n vinnige gebed. And he said, God, Hy het gesê, God, we are putting you to the test today, ons toets jou vandag, but not for me to see if you're real, maar nie vir my om te sien of jy waar but is for nie, the people to see that you are the true God. maar vir die mense om te sien dat jy waar is. So I say now, rain down fire from heaven. So ek sê nou reën vuur van die hemel. And in a second, En in 'n sekond fire from heaven came down vuur van die hemel het and gekom burned up the altar. en het die altaar And what opgebrand. happened was this. En wat toe gebeur The het? people saw, Die mense het gesien, but Baal is not the true God. maar Baal is nie die ware God. Muhammad is not the true God. Mohammed is nie die ware God. Buddha is not the true God. Boeddha is nie die ware God. Selassie is not the true God. Selassie is nie die But ware the God. Lord God of heaven and earth, Maar die Here God van die hemel en aarde, Jesus Christ, Jesus He Christus, is the true hy God. is die ware God. Today I want to tell you, Vandag wil ek jou sê, you might be here today and you say, jy mag dalk hier vandag wees en sê, but why don't you guys make fire rain down from heaven? maar hoekom laat julle nie vuur kom van die hemel? Well, Jesus is not the God that answers by fire, Wel, Jesus is die God wat antwoord met but vuur, just not the fire that you are thinking about. maar nie die vuur wat jy aan dink. You see, if you go to the New Testament, As jy gaan na die Nuwe Testament, after Jesus died and rose again, na Jesus gesterf het en opgestaan het, there was a man by the name of Philip daar was 'n man met die naam van Filippus, that was filled with the Holy Spirit wat of God. gevul was met die Heilige Gees. And he went to the city of En Samaria hy het na die stad van Samaria and he gegaan preached the gospel to the people. en het die evangelie aan hulle verkondig. And as a result of the preaching of the gospel, En as gevolg van die preek van die evangelie, people got saved, mense was gered, people got healed, mense was people genees, got delivered. mense was verlos. But after he preached the gospel, Maar na hy die evangelie verkondig after het, people got healed, die mens na hulle genees was, after people got delivered, na hulle bevry was, he called the apostles from Jerusalem. hy het die apostels toe geroep van And he, Jerusalem. and he said, wait, our job is not finished Hy here. het gesê, wag, ons werk is nog nie klaar, Because we still serve the God that answers by fire. want ons dien nog die God wat antwoord deur vuur. And these people, they are only saved. En die mense is net gered, These people here, they're only healed. die mense is net genees, These people here, they're only delivered. hulle is net bevry, But they have not received the fire. maar hulle het nog nie die vuur They have ontvang. not yet received the Holy Ghost. Hulle het nog nie die Heilige That can Gees give them ontvang. power En krag to overcome sin, om te oorkom van sonde, to overcome the things of the om world, die dinge van die wêreld te and to oorkom preach the gospel. en om die evangelie te verkondig. So he called them other men of God. Hy het die ander manne van God geroep And the Bible says en die Bybel sê, that when they laid hands on the people, toe hulle hande gelê het op die that the mense, Holy Spirit, dat die Heilige that the Gees, fire of God die vuur van God came upon the people, op die mense gekom and they received power en hulle het krag to be ontvang witnesses om unto getuienis Jesus. te wees vir Jesus. Hallelujah. Halleluja! Today I say this to you Vandag sê ek vir jou, because I know that I know want ek weet wat ek weet. we serve the true God, Ons dien die werklike God, not just because nie net as gevolg van, Jesus died on the cross, net omdat hy gesterf het op die not kruis, just because he rose from the dead, nie net omdat hy but opgestaan het, because he is the God maar hy is die God that still answers by fire. wat nog steeds deur vuur How do I antwoord. know that? Hoe weet ek dit? Because Jesus said, Want Jesus het the gesê, Bible says die Bybel sê in Matthew 3:11 in Matteus 3 vers 11 that Jesus is the baptizer dat Jesus is die doper in the Holy Ghost in die Heilige Gees and fire. en vuur. Today if you get saved, Vandag as jy gered word, today if you repent of your sin vandag as jy bekeer and you van give sonde your life to Jesus, en jy gee jou lewe vir Jesus, he can come today hy kan kom and vandag fill you with the Holy en Ghost jou vul met die and Heilige fire. Gees en vuur. So if you're here today So as jy hier and is you say, vandag Pastor, I don't have the fire, en jy sê pastoor ek but het nie I die want the vuur, fire, maar ek soek die I'm vuur. not saved, Ek is nie but I want gered to nie, be saved, maar ek wil then gered we wees. want you to pray. We want to pray for you Ons today. wil vir jou bid We vandag. want to invite you to the crusade Ons wil jou nooi vandag by die evangelie because byeenkoms. tonight at the crusade, Want vanaand by die crusade, we're going to pray for people ons gaan bid vir mense to get saved. om gered te We're going wees. to pray for people Ons gaan bid vir to mense receive the Holy om Spirit
Spirit. Heilige Gees te ontvang. So today, before we leave, So vandag voor ons gaan, we want to leave you with this one thought. ons wil jou los met hierdie een gedagte. That Jesus Christ Dat Jesus is Christus the true God. is die ware God. Because He is the one Want hy is that die still een answers by fire. wat steeds met vuur You see, when antwoord. you speak about Jy Jesus, sien wanneer jy praat van Jesus, the Holy Spirit moves. die Heilige Gees beweeg. I can stand here today Ek kan hier staan and vandag speak about Muhammad, en praat van Mohammed, but the Holy Spirit will not move. maar die Heilige Gees sal nie I beweeg. can stand here today Ek kan staan hier and vandag speak about politics, en praat van politieke partye, but the Holy Spirit will not maar move. hy sal nie beweeg nie. I can stand here today Ek kan hier staan vandag and speak about sports, en praat van sport and the Holy Spirit will not move. en die Heilige Gees sal nie But beweeg. when the name of Jesus is lifted up, Maar wanneer die naam van Jesus the opgelig Holy word, Spirit will draw the people die Heilige Gees sal die mense unto trek Jesus. na Jesus toe. When Jesus is mentioned, Wanneer Jesus genoem the word, Holy Spirit will rain down fire from heaven. die Heilige Gees sal reën met vuur van die Not hemel. fire to Nie destroy, vuur om te but verwoes nie, fire to save, maar vuur om te red. fire to heal, Vuur om te fire red, to deliver, om te and bevry. fire to fill the people En vuur om mense with te the Holy vul Spirit. met die Heilige Gees. Hallelujah! Halleluja! So I want to invite the people right now. Ek wil die mense nooi nou. If you are here As jy today hier is vandag and you're not en saved, jy is nie I gered, want you to come. wil jy moet kom. If you're here today and you are saved, As jy hier vandag is en jy is but you are gered, not filled with the Holy maar jy is nie Spirit, gevul met die we Heilige want you to Gees. come. Ek wil hê jy We moet want to kom. pray for Ons wil you vir jou bid. because we know the Lord God Want ons weet die Here God, through the Holy Spirit deur die Heilige will Gees, touch you sal jou today. aanraak And vandag. one more time, En een we meer, want to invite you ons wil jou to our nooi gospel na die crusade, evangelie 6 byeenkoms. o'clock 6 at uur J.J. Dreyer by J.J. Dreyer. Primary School. Primary school. It is for free. Dis verniet. Come and enjoy this time with us. Kom geniet die tyd In saam. Jesus' name. In Jesus' Come and naam. receive salvation. Kom ontvang Come and redding. receive healing. Kom ontvang Come and genesing. receive deliverance. Kom ontvang And bevryding. come and receive the baptism En kom ontvang die doop in the en Holy Ghost and die fire. Heilige Gees se vuur. Hallelujah. Amen. Halleluja.